مصطفى صديق صالح يبرنياس مصطفى بامرني ايج روجنامه‌وانên دوکو دمجبر نهونیوی شوا 26 ve heyvê jilaya çend kesavet êta revandin û tenha jî girtiye li ser durustkirina layvekê Facebookî ku rexnel desthilatê li ser giraniya payzînê kirîne vê çendê jî çalakvanên dihok dilgiran kirîne. Mafê her hewlatiyekê vê gavê derbirînê şeya xwe biket bes em bînin cihê daxiyek ku taybetî hemî Kurdistanê bes taybetî dihok û hevlêrê متکرنا دنگ آزاد آنکو کسی کو دربرینش بیرو بچونت خوب بکت سر هر بابت کی جه داخلیت هیتا گرتن و این نوی دادگه و گل جارا بشویت کریجی سردریه گلت کن. گلک صفقاتی پروژنامه وانا تینه کرم تایبت اف باجر پراستی جی بوان کسین هشیار یعنی جی او کسین آزادی خاص پراستی بوی زیندانک و هکر آمارک بردست من هیب دهان روزنامه وان دهان چالاک وان دهان هنرمند دهان کسایتی چاودرین سیاسی جوی باجری درکتین اجبروان رفتارن جبو پشتوانیکردنی روزنامه‌وان مصطفى صدیق لدادگهê çend parêzerekan li Duhok xwebexş Keysawî vekiriye û dibêjin şewazê girtin û birnawî jî neyaseyiye. بله شباب 26 شیل ناف بازار دوک ال گوره گودنا مصطفی کو سه کسی جر مدنی یه دستر کی برگا تکسی کی یه بری یعنی یه بری بلده آسایش وقت مصطفی بجد پشت اینکه رادرسی پلیس حیاتی کردن او بنده آسای کو دادگاه و دادوری بود اینای ما 240 اساس زدن عراقی کو تده بحث الوان کسات کی نوی کو پیچوانه این بریار حکومت کارت کن گونه هایی اول او شواکو ساق تکسین دوک خربون نفس بازار دوکری مصطفى الله يفك فيسبوك يا كري كم جو هم وكو روزنامه‌نوس کو کار روزنامه‌نوسی کی دوم جو کو حوالاتیه کی نورمال اف یا دادوری و دادوری دینای سر هیچ پیوندی پیونینه رنگ که شوفر تاکسی کی جاده گرتو بد امرت حکومت تک دابن بس کو کسی لایو کی وکد شو امرت حکومت لایو دینینه یعنی چه حکومت هرمچ پیوندی فیسبوکی ورینه وەک ئەرکەکەی ڕۆژنامەوانی مە هەوڵدان سەرڤێ کەیسێ و جۆرێ تاوانەوی ڕێڤەبەرێ پۆلیسێن دهۆک دەیناخفتن لێ ئامادە نەبوون چ لێ دوانە بدەن. شێروان خدر کورسات نیوز دهۆک.